हेलो फ्रेंड्स, आज हूँ संडे सकाल पुअर ट्यूशन थी। फेरला माछ आ कंकड़ा धरी पळेଇ आसथिलु। पुଅ आगे आगे चलछि। घर को आसला पर लुगापटा सब सुखाई था सब लेवटा लेवटी करदेली। माछ पानी की धुआ धुई करी पूरा कड्डा किने भाजी पकेली। तापर आसीगला गरम गरम माछ भजा खाया टाइम। समस्ते मिसी माछ भजा टे खाईदेलु। गरम गरम माछ भजा वाह। माछ पर आसीगला कंकड़ार टाइम। माछ वाला पाखରୁ कंकड़ा ଭଲ କି ବାଛିକି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ତାକୁ ପୁରା ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଆଳୁ ଆଉ କଙ୍କଡାକୁ ଭଲ କି ଭାଜି ପକେଇଲି। ଏପଟେ ରଥ ଆଉ ବସି ତାଙ୍କର ରିପେୟାରିଂ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ରେଡି ହେଇଗଲା ମୋ କଙ୍କଡା ଝୋଳ। ତାପରେ ଖାଇବାକୁ ବଢିଛି ହେଇଥିଲା କଙ୍କଡା ଝୋଳ, ମାଛ ଭଜା, ଆମ୍ବ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ରାତିର ଖିଆ ସରିଗଲାଣି। ଏପଟେ ବିରି ବତୁରେଇଥିଲି, ବିରିକୁ ଭଲକି ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ବାଟି ପକେଇଲି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଅର ଟିଫିନରେ ଦରକାର ହବ। ବିରି ସବୁ ବାଟିକି ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରକୁ ପଛାପଛି କରି ଥୋଇଦେଲି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ସରିଲା।